Ryakasinga Center for Higher Education ebinji bari kumanya nka Ryakasinga CHE basingire bukopo bibiri omumpaka z'aba scout ahawa district ya Sheema yona. Abahona bahirwe cyarabo cyo kusinga imico mirungi omumpaka zibene zihindura mu Kitagata Town Council omuri Sheema district. Ryakasinga Orikura aba scout kandi ori inspector of schools zo muri Sheema district Zebede Mujike yasima amashomero gatwire Nigata district hamapu. Scouting nekintu kirungi munonga nka omuntu neyamba abeki hamwe n'abanya Uganda bona kundi hangari yabo cyakandi negese emitwe mirungi cyakandi negesa na self management okwerebera. Abelu tumuramye rushegera mukuru wa Ryakasinga CHE yasima bejo gukora munonga bakasinga empaka ezaba scout ahabwa Sheema district yona. Himpikira mwako gw'2022 bakasinga region age kandi kubakira national bahetse kupo kihangari yona nkabo kubanza kandi ugwa 2023 bakaba bakabira yihanga ubu barigire kuno basingira 2024 our boys emerged the second in the whole country. We competed, actually at national level, at CAS, for those that may not know, we compete with over 3,000 schools. Rushegera yatugambira karunja kari mu scouting niko kutera umuranga. Cyo turukira kushabira ngo abana bahika bagize ukora ngo bajoine ngo scout ahabwo kuba okoni yo twiha abo kutwera munonga ngabeje mu ishomero twatwine nga visitation day abo kubana bijana mbana Mbarara ngo bakutumbuteka. Dr. Mushoku bamanyisa mwena ngo scouting ni club y'amani munonga kandi ari kuyamba munonga abana bitu kuze emitwe yabo hati nkabanura akaba scout icyo kubanza ni igise emitwe ihire emitwe ne igisana na ebite biwakwasa kwekurura ebikureta singa Gasha kwa Mike twachiri.